Kao novinar je sve vreme pratio srpsku vojsku, a Srbija ga pamti kao jednog od najvećih i najboljih pesnika svih vremena. Vladislav Petković Dis je rođen u selu Zablaća kod Čačka. Tragajući za boljim životom u mladosti, odlazi u Beograd. Za kratko vreme njegovo ime postaje poznato i veoma cenjeno u umetničkim krugovima. Međutim, njegova poezija je bila mračna i depresivna, a svoje slobodno vreme je najviše provodio opijajući se u skandalskim kafanama. Njegov život i način pisanja se menja kad upoznaje prelepu Hristinu, sa kojom se ubrzo oženio i dobio porodicu. Od tada Dis piše najdivniju ljubavnu poeziju sa dubokim smislom. Bio je sa srpskom vojskom u Prvom, Drugom Balkanskom ratu i tokom Prvog svetskog rata pišući ratne izveštaje. Za vreme ratova napisao je svoju najlepšu zbirku poezije, Utopljene duše. Nažalost, vraćajući se sa oporavka iz Francuske na krv, nemačka podmornica je potopila brod na kome je bio. Iako je nesrećno stradao, Dis kroz svoja dela i dalje živi. On je pesnik koji je cenjen i poštovan u celom svetu, a kada pročitate bar jednu pesmu iz te zbirke Utopljene duše, shvatit ćete i zašto. Kako je jedna ptica postala simbol Beograda? Sredinom 15. veka Turci su pokušavali da osvoje Beograd. Grad je branio junak opevan u mnogim srpskim pesmama, Sibinjanin Janko. Sibinjanin Janko je bio Mađar čije je zapravo ime Janjoš Hunjadi. Turci su napali grad sa 100.000 vojnika na čelu sa sultanom Mehmedom II. U odbrani Kalemegdana učestvovali su svi, vojnici, žene i sveštenici. U toj borbi turska vojska je brzo napredovala i Kalemegdan je bio blizu da bude osvojen. U jednom trenutku duge opsade poletela je kiša otrovnih strela i ptica je poletela i svoj život dala za odbranu Beograda. Savršenom i mudrom strategijom napad je odbijen, grad je bio odbranjen, a među mnogim telima palih branilaca nađen je i vrabac proboden sa 3 strele. Vrabac je možda spasio 3 ljudska života i tako postao simbol grada i ostao simbol do danas. Da li znate da se u 15. veku porez plaćao malom decom? Od svojih porodica su odvojeni zdravi dečaci uzrasta između 8 i 20 godina. Uzimali su ih Turci da od njih prave elitnu vojsku. Toj deci su menjali veru i imena. Više nisu imali pravo na pravoslavlje i srpsko poreklo. Ni oni, ni njihovi potomci. Naziv te elitne turske vojske je bio Janjičari, a taj mračan period za srpski narod je ostao zapamćen kao danak u krvi. Kako bi sačuvale decu, majke su im sekle prste na rukama, a nekada i cele ruke. Takvu decu Turci nisu vodili. Neki Janjičari su uspeli da napreduju zahvaljujući svojim veštinama, pa su postali jedni od najvažnijih ljudi u velikom turskom carstvu. Najvažniji od njih bio je Mehmed Paša Sokolović, poznat po mnogim mostovima koje je izgradio. Njegovo najpoznatije delo je Most na Drini, koji je opisan u Andrićevom romanu Na Drini Ćuprija.